Ujutro kada ustanete, veoma često nemate ideju šta pripremiti onako za doručak kada je brzo i jednostavno. Ja sam danas pripremila sastojke da pravim puhave uštipke. Zašto puhave? Pa tako sam im ja nazvala. Brzi su, jednostavni, a kad se peku onda se onako napušu. Mogu oni biti napuhani uštipci, ali ja sam im dala naziv puhavi uštipci. Pa idemo pogledati kako se to radi. Sve što nam je potrebno je jedno jaje. Zatim jedna kaškica soli i pola praška za pecivo. To ću sve ovako sjediniti. Jedna čaša jogurta. I brašno. To je sve što će nam biti potrebno. Sada ćemo ovako umjestiti ovo sve. Dakle, može kaškom, a potom možemo nastaviti i rukom. Već sam rekla, brzo se napravi, jednostavno je. Može se služiti bilo kakav prilog, ono što volite, nebitno. Da li to bio neki namaz ili neki dodatni prilog koji vi već napravite. Naravno, ni danas ne izostaje podrška od komšije iz susjednog stana. Ali nema veze, radi se da ne čujem. Ako ću ja mogu da se čuje. Evo još malo ću dodati brašna. I onda idemo na razvijanje. Ovdje postavimo na ovu ravnu površinu, malo brašna nam se zalijepi i nastavljamo sa rukom. Još malo ruki. Ja idem oprat ruke da mi ovo ne smeta, a potom nastavljamo. Pa nemoj mi ovo raditi. Sabotira me čovjek, ljudi moj. To kako dijete. Ovo ćemo sad ovako razvijati. Debljina, što znam, prilike, može 1 centimetar, može i tanji, može i deblji. To odlučite sam kako paši, ja to dokativno. Ja ovdje imam kalupe sa kojima ću da kružim. Naravno, to može biti običan nož, pa vi sjecite na oblik koji želite. Ali da bi to bilo onako malo zanimljivije. Ja sam tu pripremila da budete nešto baj ljepše, primamljivije. Ovo možete raditi ukoliko imate malu djecu, pa ako im je teško natjerati da jedu, onda ovako to napravite, vjerovatno će prije uzeti to jest.
Imamo kao nekakve slane krofne, eto tako mi je najlakše reći. To ćemo ostati sa strane. Ovo ćemo nastaviti sa nožem. To sam sam pokazala kako možete. Da li to bile kotkice, trokutnići, nebitno. Bitno je da se sve tijesto iskoristi i da se ništa ne baci. Ja ću sada ovo odnijeti da se peče, a vi ostanite do kraja i pogledajte kako to izgleda. Dok smo uštipke rezali na željene oblike, ja sam prethodno zagrijala tavu sa uljem, zatim ću sad dodavati jedan po jedan uštipak u tavu. Ulje znači mora biti potpuno vrelo kako ne bi onako se stvrdli, nego odmah će se napuhati i bit će onako fino mekan, razabraniji, ljepši za jesti. Ostavit ćemo lagano da se prže, a potom ćemo ih servirati u tanjir, ali prije toga na tanjir stavite jednu savletu kako bi se ocijedio ostatak ulja. I nakon što su se uštipci ispekli, izgledaju ovako, šta reći nego gotovi su za čas posla. Prijatno!